Rwot jo mopong borwa Acana wani ang nigyan duri namba gidwonga bunyi piar ngam yi ci Acholi madung internet ma kiboa ka netizens uber ka wacha ni len chal mo kana krubiyo jong len chal bole bi ci imbe na video na genne ki data mo nyane onyo ne ajo mo kuno no dui mun internet ma peti worri atamo video mau karana neno anno lego ne ka la warra ma chalo warra chana tika nena chino le witmier ko mahamada ruidi ma ara neno gi kenyo pio ruidi piera rio kidong ruidi ma ara neno gi kinyo ma gen pi ruidi kiet mi Acholi pio ruida pa awajo mane kitien lo rio mi achiel la bolle ya gago kan ruidi ti apa wi adek ento ruida rio ke ken yo wire kombere mana lo ne dong no ketika wachu ruidi mana mo pong bora chana ne iya Acholi ko wen ye we ka waj ni ruidi piera dek wi rio aye gu wire kom lo ruidi piera bit wi bore wen ruidi mo kan pe gu wire dong no ikakwene machana te ka wachane ni endo e pong ke ruidi rock I kan ma wera wa ni ruidi pio piera rio e kin ruidi ma gu wire ke ma pe wire ana neno ge wen pio piera rio ana neno ge wen wan ke dong ki na chana te ka timone le Acholi kanya ni noni kakamo mai no ruot mo pe ye dok chung ma tek ni bal ka chante kinyo no achana tika rwak ko ngato mo me kene ni ruot tika time pai cho tika time mai rupe tika time kabir mapol kere wai patong kan ngunu ngeo ni ngat ma jo patong ngeo ni peruot Acana ma ko chiapa kamo ke kene lo Acholi ma Acana ngeo ni pe ke chung kwede tia time wai la mugi tia time wai bobo onyuti style ni divide and rule do en tika time kamano evident tie kun ruidi mano ente wa ne pi ruidi ma bere no ke yobe ki odi gameta bere ngeo ge kitma ke jene kede wen kombe da Acana ruidi mo kana ma Acana bere wire chalo ro rapere bene tika tema la kuriti chukuno en ki come ye we ka waj ni e niro ma ki kwero wara apere ni ara beru tie aberi ngara Acana video ne tie ka Acana neno romo challenge ngan ci ko moxe ma jo paton ere chwalo ge mi mielo buora ye inone anero video mo Acana ya eno en pichero ka wi ichero ka kwero yat mo ma pien ruot ma Acana pero ya bot yat ma dit ma konyo dan na keri lo ma wo bene ki ya tiak ma wajane ene chero ka kwero ya bot yari man pilo kada wano beru keri ka chielo ma pol dano bulo do ino ni gina Acana te ka temone kun ye wa waj ni ka choka mala wo ke beriene ki choko mere lo diru mute gutegi mano choko tegi mo eneno man gin ma ana neno eno ma tenda lise ka titie ke kel were ana gwet wiene mane ruot mane peruot dong Acana pe ke twa wa ni ngat mo ne ruot ngat mo ne peruot Acana loko lok me ke payera kaya mer chera tia ka chero marupe ka bine paton kan ka mero nian ma bene no pe ke gina tia moye maka ke le wich bodo megina ruidi ma ya gago kan mo ken ne gena Acana ma kere ka Acana bine wede ge Acana romo lakko mon gyo bien Acana wado ka yini gina ba kunyo ki ruot kunyo ki ruot ka nga gene ka do yin ruot de mo leo kito ma ker du pere mo ne pe ngo pe di kwan buli de chwan lay pa yera eno chui ya da ma chalo ruot ti ruidi lo Acholi kan ma go top ya Acholi lo kada chalo ruot ru mo duong ma to pe lwa ka o diere pe lwa man eni gina pierta inoni pe ko mati bo ruidi ene ye mi lok ma gwa Acholi pere
kere ka wachiere ka choke gulu ino ka choke tie am loko mapol ento pol wuri no ni gina gimero winyo ene ye ni alawen te cheliadi gidugo gang ka gidugo gang ginu mo maruot mo mier ko tempel wa ke onyopi pichier mo rumo en pere panen gino tika teme no chi we ko mano ene gin ma ola taw na gam ma lu ko ti wel duwi ma te ko na ngene ruwi ma nok ma o pio pierario be kakare poi